saum tak takel pathumai neya a chief guest dingju pu William Gangte CEO Global AD Private Limited ani dingani chun guest of honor khomai neya pu thangkhan hem haukip assistant engineer DRDA ani chun functional president pu Timothy Jetjote president HYA Tithapai joint headquarter ani chun King Kong's family I'm talking to feel like tam na kom ai nei hau ding ani word of thanks hun mang ding in laram sang F the team chairman SFAYL ani ding ani chun inspection of players umata guest le officials hayan ni ding ani chun kick off na hun three bok ding ani voisu na final match khel tu ding hai va boy memorial team le King Kong's FC hayan ni ding ani chun prize distribution phun ei mam ding ani a mipui hai khalo fe ton no ngai ta final prize distribution chen ei thang ding ani chun boy sun hin artist sumum tak takel kowin anuma chung hai chu lal san sang pudai ti ani a Marcy lalung pui le sim tu ro pui hai ani le tu hin ei hun phasataka opening prayer hun pang ding upa Joseph sunte hun ei pe kani Mubal lok kuredi lalpa hai siti kim tho thai tu namban vai su di chen inaw hai hun se amen ni voisun sindung ye under 16 unit finance and ami tu tongai na ko ma tarin lom tu sunan ma no se chun hi voisun guest in sound tak tak hai chief guest pu William Gangte CEO Global Private Limited pu thangkhem haukip assistant engineer DRDA pu Timothy Jetjote president HYA Tithapai anni hai khom hai hun nan yu tham pe ki ei lok tak se ta chun ei lo lom ru bong ro se chun in khel ending a mi pui mai po po khom in reng in hilai SFA YL committee member ai jun kalo lom sian ro se kalo mi in presentation tha su jong kal kata ulai ta to ai si DRDA in grateful appreciation of your esteemed presence as the guest of honor at the first SFAYL under 16 final program held on 8 August 2026 at Cycle Playground. Your inspiring words, valuable guidance and gracious participations have greatly contributed to the success of this occasion. We are honored by your presence and extend our sincere gratitude for your support and encouragement. With heartfelt thanks and best wishes presented by organizing board SFAYL, Laram Sang Pusing, Chairman, Jefferson Jote Secretary Tuin, Amin Han including Chairman Kaming Suk Texila. Ole Tuin. Functional President Sri Timothy Jetjote from Yukai Penha Sila. Budai dia reng kai na bukan kau mungkin dia. Dah bisa kawan. Let me hear you scream. Come on. It's a
suona dorandona cansame con le Masa taken CPS le guest of honor in town Katai Pu William Gangte CPS le Pu Thangko Hem Hauke guest of honor le organizing board le Hilai Huna players le artists in jam tak hai HYA til thapai zone headquarter minang ni kan yang HYA til thapai zone headquarter mining in training sibai kai sewani le boisuna ai hunti un chatakal bang nei thak taken hun ingang eng tu ke lobin eng titak seta sulen jom chun ai football tournament Silung FN Youth League 2026 ayam mang thei hi organizing board tha hi pa kan inzan khatia thalai hai in rui thei thil hai annole nun moino tak taka king nun an mang me thei nalaka avoid thei na ding apumpel thei na ding tin le thalai hai khobel in kan signa football team panga in kan signa role ai ban be theina ding dam chun professional player dam anong ni theina ding a be sei nan sam tak an nei le ya hi an bu sei ning ka ringa chule chun organizing board hai lo re hi ka ngai tu che den hi program em mang le ni jong komin la tak
bahil nekin anni hi airam ainam thusimet heading la kan to ka thanglatu le promotional work nasataka thotu ni nia kai kiteng in pa kan umin ngai sangum kai tem ema i huntam tak hi tournament lo ting na rin ngai tu na tam tak an lo se em rina chu lai na kan hi pang tu kan hi zo ni na te
citation ni ama nakian na ko le na tin thang no pwede citation Sri William Kangte CEO Global AME Private Limited in grateful appreciation of your esteemed presence as a chief guest at the first SFAYL Under 16 final program held on 8 August 2026 at Cyber Playground. Your inspiring words, valuable guidance, and gracious participations have greatly contributed to the success of the occasions. We are honored by your presence and extend our sincere gratitude for your support and encouragement. With heartfelt thanks and best wishes, presented by Organizing Board SFA Wayan. With Rupert Silla, Chairman Hapen Silla. Xuân Thoại Piêu Phật Thìn, Thằng Văn Cần Pin, Punya CPS, Ipon Piêu, Pu Willem, Gang Pei, Sukile, Guest of Honor, Ipon Piêu, Pu Timothy Jote, Organizing Committee, Sinlong Football Academy, Punya Artist Ole, Player Hall, Officer Hall, Pastor Hall, Tabon Saudin Kazana Salam Kan Bebe. Sinlong Football Academy puni kadole puni sponsor boleh King Kong's provider can sponsor boleh kajai King Kong provider ke King Kong se only food supplier hum katile puni football supplier jong he dele na chungwa ki patu kan sein promote Sapong tak promote bowling ni so helawin physical yung fitness of nadinga jan gaya king constant panala po hisan di papi Sinlong Football Academy so kay jong kazat ho ne ko na bol ham ti su ka het poin ni bong lang ko PLL kiti ang moment to in academy tampi kusan pura academy tampi om tayo academy ibol hoy chanuwen sa pangtam ta in siyendo dewen dunia sa panggolang football peho kamkat kati ho na dong chu football kiti hi side kada education ka chun kito loen kayong 1986 85 86 class 9 class 10 11 kasimlaya hi football ka na pe 1986 sa so Manipula dia so puchihul na ya so CC player atila last adang un kaloen kayong CC player chan so ka na pe 1986 license ayun metric ke thumwei ka fair football ka pe dia so metric thumwei ka fair ayun football to ifel wanga so ambition study pa so focus ball dingai le after 3 years to metric ka pass fourth years to metric ka pass in ay wangan kale ka sim tho to wen tua dia assistant engineer ka hi tho wen isi kan say no to only football depend loading ay man life career dinga to football to number one football number one koi kai di chu academy umai in academia under 19 chanchu na performance 19 so nanga ipinai di ki thai di ta 19
under 19 chana chu no pot do lo ding ai le again go back to your study katino me ya chu eom after 3 times metric kalos lewa chu thamkat football break kan bola kon pe le bol lekha kan tha sim le tunia he engineer kan choya ta he assistant engineer ka hi hin na ya chu chapang bol pe ho football le le hi lo dingin le ka sim le mayom panhal anala dingin kan pe moment Sinlung Football Academy bowling bolong no jong igam sunga kwa tulaya chu manilwa ai lawai le Punjab adang dang yong ngai ta lo igama jong bolai bola le ayong ki ya ai gama yong pot ki hi tuin F4C ativen cycula football for change ati ke bo football for change stay in the national league zone under 14 15 16 17 18 chana hai under FIFA league chan lu de ta hai chura chan pura FIFA league chan dilut nai lo hai Sinlung ten bola nan bol win kan team domain football pelaya chu tho tham ta se yong kinai lo hin ki chik ki chok na la da hin tuin kan pi jong la Sinlung Football Academy ten kisan dia panen la na sumuba tunin la sa team ta sasang to Marcia ko den lam nei ta sasang cho entertain le jing na Marcia na teamin sasang yung tilai platform dia chu pamai ye igama auditorium na ta tao man lang ile mijong te chui sai lo de na igama Mizoram te sanga gama yang nasa tata biyong tawin i-perform na rin platform ni Ipon perform na rin platform ay tata isim diyo ito promote kan volumen tunin din po pinkons provider te journalist pacat na sang pin kan pin sa pagho nasa ta promote bolingan gun pahi kilong kan kalupi intin patinin pasa le no ho ko makisay le ken jongin next election ka bol go so 2027 election pa lahin ke yung sai ko candidate dia isa po kisa ke jo ye to igam sunga anit ste ke talwa MLA te hoben kulang pipia ku ki mizog lo mi mal asayu le ilanga tapang kam ta los kam ta mai na hon wa igam sungo promote bo yo te ke promise na yong hin to ke la kamu ka jaw so igama hi playground ni public ground moment kichit na kai twa common ground moment is ground to kichit na ta the lo hin cycle ground moment it's your promote bolo moment cycle di badai le twa jong 20-30 lakhs kat tipile twa gallery nun taon the na MLA te fund ko about 100% dia kin ka tu so awa ko bo khat cha bi pia de om lo so ya chu mi pia de om lo win amom ne le chau ki bo de ho hi pha lo le tla ya no tai bo de kin jong sai ko chu ko ka boi pi de na ai ki jong la patinin phasa le next Sinlung Football Academy Youth League pa he next year September October la August lama tua tamanga umme je na ilo de duai de dunia itu tamang lo din ina sim de de we bi jakan se lan ai tu long la tua chu tu lai chu chief guest la functional nan changai ka ba le ni danga chu paisa ni danga officer hi nai ko wa chu tam pp ki ta chu every big guy not less than 50,000 he spend so ya chu tunai thong cha ka pe liu e wanga ilo den pa no le Sinlung chu ke yong one of the yom ipi member kita member khat na ke yong member khat ka hiling Sinlung Football Academy dia chu
Petrot members at yang suke yang kong pandai hipi so kan seilang organizing committee then si unia hom sa kan join chief guest le ki tam pi diu yen functional le ja ta tam kat ki hom pi diu chief guest hung lo di lam te le kong ki bu mai te na tu san chief guest hong pon di yong le by chance any expense na recoup jo lo wai le ki tha za ho de ken jong supplement kan bol ki din ai tu nia so sa khawa kan bula rang ki pu ta lo ri na se la pi dingen chairman pa hom organizing committee ho ka na thank you very pu thang kho hem hau ilang ka wala chief guest pa kam mo ta lo chief guest lo da na speech kan nei kai na so ka yang kan to maintain ayong le William dong hathi maintain na ai pi jong le William no KP dong cheng cheng William na bon api de tai ji tai de masukin pa sa kinun la lai kapuhai khu ne lai ma tong kong tho din kanu kha ma
khobung ala ma ma thong ko na ne team lo le translator view me chalai chuna ki ne sa le ole ama sa pe ni tu ni ka guest on kompi ho na bon secretary chun ka pa tu ba sai salam kan bol yan na chun youth Silung FA Youth League organize a sponsor a bitran puitu kikon family ha chung long thoi ju thul no ka chun SFA ha chung hom long thoi ju thula hingang thil hi program se me harsa sports tidam thil organization le me harsa fun ne no le chun harsa le mana hingang hing to the kaloma cái ni tiếng to kin lom thu ka chu lom sin la chun nakinta ka guess sar thang ko hem ma ama dong ri ka chi te hu dai ba thu ka ta ama pe tam tak dina ke mi nok de ya election de gi ding chun next sa ding kha I ringa ya 150 pe ka pe ngai ni so ma ke chu like public ka de ga sin tho ka na pang long ko bang doi ni le ka na ma dong pi dam dina na kinalon big pi ka ta next pa le sanga thu puilem le ro puilem ma tho the dina ma hom tan hong la si la ti ka zum ko si la na boy su ni ke zika han time ka lo thai ni la ngai dam ko zu ni na dar ni ting ka lo so na sun family ti han chi te ka zu boi le khan hon ta kong the no ngai dam na ka zu ni lo sin la thuril team kom ai ni no chun pakhat ka zu khil lom chu academy tam ta ke ne ya ke ho zo kan ne na academy ai football academy kan ne wi na zo le UKB zo kan ne na UKB to ai football academy hi katana ana chu future om no ne academy line tam ta ke ma future om no kalu thena san tak chu AIFF you le pe the chu okay athamo ana chu future om ding khan next English mai pe the ding di khang ai tu ngai jo ai li kai pe thayam mo plan ka si mangai ni chu club li tak tak ma plan future plan no vong ne yo ma hi apoi ka tia ana chu ke ni plan kan ne ya chu la rin no ka ta zai team all in head yo so pion plan kan ne na to hi agu wa ki bol hi na thin gui bol la no chu azi chu to ka se nom academy tam pi means okay a ho ye chapang tam pi ta kham the ho ki pana rasa ki pana 100% like 40-50% chu ki koi kang zo hi aphama ma jin azole next step pa chu lo hi thelo hi na chapang te EPM akin de diu ka future pa chu si pi nga ya hi academy chu under 18 nom zo le next level pa mo le ki chai ngi maybe like azowa sakpa se banga chu zogani life a chi kit me the na kum som le ko to lekha ka nu sim de thelo bi chu themo mo lo chu kum som le ko class 5 ba kai no dik tu ma nu de ni theno le chu so le chu an tung na ding hun an fail ma khan alliance si ma ai ni chu alliance si ma ding khan we need big club mo chun like example I league money and you know the standing like APT to no I league thing be khan ai focus ngai ni chu chi ho chu election na dit pa to le kan sei diu hi na kai do mo le nan to le diu to le ta ka sei na ta hi chu to ai chapang bo pe them tam gal boi sunga hi future ki chai tam pi ta ta chu gal rale ne chapang future bo tam tak o man ta hinga hi a value ai bang ding tak mang lawin in sin tho da min ram da fe da min ai an life an bang zo ta changai ta poi ta lu ni kalai khan ai ni academy su sunai thang la ngai ta ma ting pa ya ai fe na dinga loading na ding in future ai mai tho the ti kha klakata voi khata me academy zone meeting da la kai sin la mo higin youth hai e promote the dina ti hom chu su nu ma chun Silung FA hai chungin kalom na be khwa chu office ai room to ba ke hi gesa cafe no ta no na ta ka ni gesa cafe no ta no na samandi khameni no lai gesa fe no lai samandi ko koi pe la ka ni chu
kale hen ge sai ka pen no bek pa no le na se in hong le khan nang ni zan na lein e ke khom ru mu hin ka hong ana lai ka en mian nai a chen chu ti lai nan ngi ra ru su na ka chu su ne ka gir to pa ni chu nang ni zan na le di kha ka lu thlen do kana ka lu thlen do mana a chil tam no ai ta thu phil from a hel thien chu kong no ke do man an ti na ana chu ke ni hai kong no ni chu lu ong no ni pun pi tam ni ni na lu ong wa ngo pi ka ka chu la chun ta sak thi mai kom klasa khai tha nakin le ka su den mu pi dom to ta an me kom a tha thaya ma nakin le makeup lu thoi sin la atoma tak dingin kaloma kai khom nakin ta sapar helang khan ka budget thik ka honga inga wani in spending ka su ena tam tho ni ka su stadia mo ka hoda na koi do je to ko o ita so chuchun lein nakin le je bo thai le ka fe man zukin bong ita mo hilaya zu sul top ne khan sung ready kong ki ready ne ba nga ka be je ka be ne nan se ne ka za cha tan na pe khat pe ni kan so i ai aso le ki mu ping ka tin chairman maybe secretary ha le in mo ita na na kin le in ka tho pe thi che ma ki chu kal ni sila kaloma se tu ni sila e hil so lum chun pathin bi ngai da meta thil fai hil chun ma tinga thadawa than la ka hi de ka tha hi e organization no na digin pathin ni ma so mo so kaloma
Le King Cons is a company that doesn't belong to any particular community. More, this league, SFAYL league is a direct result of all the purchases that you have made with King Cons. More. So whenever you make a purchase with King Cons, part of it goes to organizing football tournaments for grassroots levels like you people here. Okay. Football is a beautiful game. I'll have to put on my specs. Please listen carefully. Football is a beautiful game. It has the power to break boundaries. This beautiful game has the power to break boundaries, even the lighthouse boundary near us. King Cons is proud to be associated with this beautiful game and Sinlung Football Academy. King Cons is here to support this beautiful game as long as it doesn't turn into a boxing match. Please remember that. Can you remember that? Baboy, memory team, can you remember that? It's a beautiful game and we will support it as long as it doesn't turn into a boxing match. Okay? King Cons is here to support this beautiful game as long as the players, both players and the coaches, learn something positive out of every game. Even the game today, whether you win or lose, we want you to go back with your head held high and say that you have learned something positive from this game today, whether you win or you lose. King Cons is here to support this beautiful game as long as it gives hope to the people, to the players, for a better and promising future. Let us together, lastly I'd like to say, as our tagline, you can read our tagline here, it says, crafting joy, creating futures. Let us today craft joy in the field and let us try to create better futures for everyone. Best of luck, Baboy Memorial Team. Best of luck, Sinlung King Cons FC. Remember, today, like I told you, win or lose, take something positive from your game today. And we would like to watch the beautiful game and not a boxing match. Right? Best of luck and thank you all. ไอ้ข้อมูลขัดงอเลยโอ้ยเป็ดท้ายดำเลยเอ็นดิ้งไอ้นี่เลยโอ้สรุปเดี๋ยวไอ้ในตุ้งกระตาอามาสตักินอุปา opening prayer มีในเป็กตูอุปาสุเซฟซูมเตสุมาลมถ้วยฟิลนิสินะไอ้ลมนะไอ้ฟิลนะมีง่ายทุกเป็กาอีไลหุ่นทำหุ่นนุ่งบังปุยอัมนุ่งบังปุยเลยลมถ้วยฟิลนิสินะสุรุลruling closing prayer มีในเป็กตูดิ้งริเวนลัลจุงลูอามาเลมิสุ opening ให้ผมขันไอ้กูตาโอ้ยอาทิงอมโนอามาคุมินี่ทั้งกะลุนเฮลกบปุยนี่เลยฟุตบอลมุนซีรีดเกเลยอามิง่ายทุกเป็กเลยอาจุงันถ้าเป็นลมถ้วยฟิลนิสินะจึงไอ้เกสายปุยเลี้ยงกังเตมาสัตกินในฟิเลต้า CEO global ไอ้มีการนั้นเฟตตัวปามอลตัวเป็นขอบคุณซูมเวเข้าไปละอันน่ะไอเดียหินจิบเกสินั้นมีกว่าก็เราโนลเจ้าโจนังติ๊บหัวตาขันสุฟิลดิ้งค่ะบางเดียวเข้าไปละมีลูกสุบอลเป็ดลุงลุดนาจุนักกีตาร์ฟิลังขนำอามาของไอมีAcademy ในยาจูบากับ UKB อันนี้บอกว่า
Sungang ni lain kalai kan sport ni na chu kai ni hom Zambik kan tum wa kanang ti pe kanang ti fe ni ahunga kahum dingan nom amung ti pe ka kan chu kan in thu pu ya a fe na ding lo nei zo ka kalau thula ni chu ti kan chu ai ni hom chu ti rak kha in hoi bek lo amiru chu ai tiang kan football mangai tu chu lungril khatai na ya ama ko ahun tha voi su na mung mang pek lai lom achunga lom thu ang thil ni sin la chun pu thang ko em au kip assistant engineering DRDA ama khom hi afel khopela office kan zu fia ama satak chuna lo no kanin big pe ya bilo ma rowatia kanang fe no khan a office khom kan fe no tu la kan lo uma ama ung su le ma kanin bi ke la ni chung khopa mi fel hingang min phal pe hi a le a chunga lom thu an thil tak me kan la ti tia ma hom football lung lut em ma kailam so kalo hi tanwa memory lo tha an veng hinga kan piet lai da ma la khila bok sai pak lai dam ti chen kan la ti dia ne sai ko ta kan ni de na atia ne future pe in chang pui thai nai nei chin chu ai chang pui pe ding ni sin la ne anok khai khom no i mani kan lo thone chun mamona kan nei che ni chun in zak thak lon kan hung pe ding ani ti chu em feel ni sin la chun pu Timothy zo te President HY tu chapai ama ai chu kan in sek tum reng ai tingan ti ami ruk chu kai ni big nekin ama ang sunga mi kanta pu robata uma ama kan hai sutir topa ami ruk chu kha e ama khom tu ta organizing board ta sangani be tho lai khan nang ni sunga ni lai khan ama kanung tv ka asan pan kai ni kanung tita chungwa ami ruk chu hopur tak chungin kan feel na tom tak imung peke kan lom tak zetani ti chu kan thil ni sila chun voi su na zai la min oi tu hai lal san sang ngar sila lom pui le sinturo pui in chunga kan lom tak zeta nang ni hai hung lai ni program hai pui su ya athu ngotin thil ai fe an hoi zo zai ngai no rimoi le la ti le eng thoi na pui su ya voi sun mu peke kan lom tak zetani so chuti chun lom thiril na ting chu kang zo ni sin chu do ta chun thil tlom ti ai tho angai nu ma ai secretary kha mung pek sin la ai pastor hai trong trai na mi nei pek tu hai he kari za em ma ko ran tinga rong bol an ni le tlom ti hi in chunga tho atam no ing khom lem chu ani no ami ru chu tho kan thai sun sun hei tho ke kan nu ma chu ding chun ai upa atlo ma tam tilon ka kan tho thai sun sina kan lom tak je je chun chun reverend la chun 80 no ka opening ti khan akung kai chun ta ngai ta nu le pa kan nei tak king kon sai akhila hil ding hin hil siang ani no a kai ni chun I khom tho thai kan nei ma an ni tho pe po hin zo ding ni line zo siang khom ani no a kan ta ding chun Sinlung Football Academy ta ding hin thil ro pui tak kan mi tho pe ka hing chen kan thung thei na thom hi an ni lai ni kan ti no thei no chulai chun kan ta ding in thang an su bek ani ti kan sup lang nu ma chu ding chun arul nu le than mung su pe khai sin lo su man mo ka pu ka su zo em lai ni kan tho thei be sun ani lai lom taka mi pom pe tin kan ngeng ha cheu ni ro se
chena khan kun ai mang zo ni ro se kalome Le Tu Hin